jadi ya. Pato saya tajem saya. Pako. Pato ya. Gua andeki dalatin bibir pato nggo. Oh. Salah dul. Enggol sa bolo. Sorok pajolen lagi. Mari ama pas kakapi. Borong masih oli si mati si bebe. Aduh. Sebelum Anda lebih lanjut menonton video Kang Dedek Channel, pastikan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Doka beremar. Wow. Mata ada sepeda rusak tayo ada ban letuk. Aduh. Orang lebat. Ada si rusak sepeda beremar ya. Ya. Oh ya. Oh. Anu apa tata? Wah. Anu apa ya benar? Ban dia. Ban. Ada. Iya, ban ayah ban. Iya. Apa boleh mama kuy. Banyak kuy ya. Arya ban. Ya. Arya tembel ban geng bekok. Ya, ban bekok. Ban pecah itu tembel ban benar. Ayah ayam ko yo. Hah? Ayah ayam. Ayah. Ngalalim ban. Iya tangan tembel ya, engkau ayah ayam. Iya ria ban ya, potong. Arya ban potong. Ban malah kena ku apa jadi ya? Anu, wajualan. Wajualan ban data. Cerita ada orang ni benar tak ngoyok engkau. Mau ndak ada orang mata pa ngolo ko ban dia. Kelon ni jiranan. Yo yang saya buat pambuna, yang nyempe nak. Oh ni dah letu balat soro tembel ban. Benar, bucu ya tua. Ah tengko. Ari ada. Kita yang benyau yang donak di sawah bilik pato. Pacoco yang yoyong. Ya benyau yang ambu nyempe yang nak anu pona. Benyau lakona pona pasanan. Jadi jalan dah salah beri apa? Di pato. Apa batu jadi ya? Pato saya tajem saya. Pako. Pato ya. Buat andeki dalatin bibir pato ngowan. Oh, Yo, upon nyicil ka benar tak? Oleh andi lato benar. Oleh benar pesena. Duki cepet na yo sabot tabon na yo. Apa sih kacator buan gua mah tak tahu jo. Gua mah sakit tak kira tengah unda yang mikir buan dia. Tengah di mah tengah. Jadi mah dia. Ayah bungkai ayah tengah. Benar buan. Buan deh mon iya pun bago buat tak ada pelanggan. Udah pelanggan buan. Jodoh senodus engkau buan. Padahal kau lapor dong ya sudut manjayan benar bandit tu. Bagus. Jadi cocok buan. Iya tu aki. Tur punya orang ro letuk buan. Tur punya orang ro sepeda na rusak. Malentar donjo. Oh iya punya pesena yuk. Punya pesena. Engkau melaki na apa pun na. Melaki na tahu. Anu kapai? Kapai teh bos. Yalah, tak bisa kakan. Apa? Melaki na tahu isi. Kan kakan kenyang kan bos. Oh iya, engkau mulai seneng kata hue sih. Usi. Anu kowe, mun kuyaku joko na tedung.
Pas nengi meja, beda roti katus. Roti tatus, pas piye cucu, roti tatus. Roti kukus benih roti kaku dekil ambil palbon riang gua pun tekun pun. Bagaimana jangan hari yang gua tak tahu rumeri bisa sampung ya tak dereng mau tepak. Mayang kontak sena yu. Nasena jangan ngalawai budi. WC. Bo, engko acocon ngata, engko mau itu tak acocon. Tenang, engkau rekening punya. Budi ngalah ATM ben. Untuk naya ATM. Kalah ATM. Timah. Hah? Timah. Nenge beberapa meja. Kalah disa. Pele ben segeman lah. Ntar ke bank. Beja ATM pesi yo. ATM ben debat ke bank masuk ke dalam. Engko maya acocon tak maya ATM. Iya kalah disa lah. Marin mun bedoreng yo lo ke ben. Jangan doma-doma aja main doma. Yo lo ke bedoreng. Mamean mancoyon benyawa yang lecu. Mancoyon benyawa yang lecu ya. Banyak. Orang letu. Dia ponakan tak pada tepat, tak pada jawab. Asisten belum mau dia. Kak. Bengkel kak. Benih. Bengkel. Benih. Engko ngecu kak. Hah? Ngecu. Ada apa? Ngecu. Ada apa Jawedan? Tak kelar. Hah? Macet kak. Tahu di. Mau macam lagi badan jo. Buat ada bengkel lu nih. Bos saya bos sama akhirnya ke rumah sakit. Mau macam sabuk dia. Anu apa wena kak? Hanya anu ban anu potong. Ada sabuk di Maria. Sabuk je tongka. Sabuk dia. Tongkat tengah apa tongkat ireng? Ada apa? Tongkat tengah apa tongkat ireng? Saya nyaman na sabuk dan tongkana lah. Oh dia tanya di mana tongkana na. Kelar jo. Ya denak. Oh alang dia. Dia. Lah. Ada nak kincer lah. Dia kincer. Ada ya? Dia kincer. Apa? Tajok. Lah. Mak beruk dia. Berak kan mangkana kau minta tolongi. Lah terus. Ada apa sebedan dia? Tak udik kok. Hah? Tak udik. Masa tuan ada apa dia? Pacaran lagi kak. Hah? Pacaran lagi. Jalan lagi. Iya. Mak bisa. Ya ada. Mak bisa pak. Apaan dia? Dia tak udik temu dari timur udik. Pas debat kadia dia tak udik. Pas. Pacaran lagi kak. Apaan dia? Anu nah. Saya capur apa nah? Bah. Mak tanya kan kau buatna. Masa tu? Bah. Coba sendi sepeda. Mun orang sakit, eki bakal rumah sakit. Aro dokter tanya kasih sakit. Buat tanya karia. Mak tanya kan kau. Masa tu kan kau suruh tanya ke sepeda. Iya. Tak nak buat na bengkel. Bermarah. Mun orang sakit kan. Atanya kasih sakit. Buat tanya kang kau. Kan sing ibu. Sini bang kok. Mau si sakit sing ngater tanya ke si sakit. Iya dia kan saya sakit. Saya tahu di Ria bening kok. Walang. Ada kok reket dia kau reng. Walang. Ano Kidul. Terus apa? Ano kok ponakan do. Kidul. Apa dah? Maya duli ya udah ano ya. Sepeda mate duli dan ja. Nanti ya cukai yo. Cekek jangan hari awak tepak. Hari mak geleng-geleng dia. Ya pokok pacaran akhir agak. Pak boyo maya. Tay. Ano dul? Yo. Lagi lama dul. Ya mak. Lama. Ya mak. Lama. Ya mak. Wah lama wah. Hari ala berabung gelek bung berawurum. Iya. Dos ya. Iya jadi dosa berlama. Apa nama aja agak? Ponakan. Wah. Kalampina. Biasa mak. Meliaki sa tepat. Bawa je dah mereka meliaki kakan tu nare ko. Oh iya tak ada yampi bona. Aduh. Kalampi. Jadi iya bucilo larajo bona. Siapa? Bona. Engko ya John bona ya. Ano jang? Ya. Oping ano engkol sa bola jang? Ah, intoy.
Sabolo. Engko soyo ngaya ento ibon tata sapoyo. Sapoyo ita. Malah kotanya mana bandol. Engkol sapolo. Engkol sabolo. Yata. Ma. Duh. Mati ya benih. Mati ya benih dul. Hah? Apa? Engkol sabolo. Buaya kan nintoy sapoyo isa itong. Bitong munta patado, munta sapoyo. Masalah dul. Engkol sabolo. Sabolo. Engkol lah sapolo maksud tuh sapolo benih sapolo jiriana. Ayah sapoyo taya. Situn. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bayu sana sapoyo. Tengok saya sabolo dia sampai dul. Tepat bos. Tengok saya suruh jangan sabolo. Engkol sabolo. Hitung di sabolo dul. Sabolo. Hitung baik lagi sabolo. Ya tepat ria. Mari kena dia. Beri sapolo. Palang dia benar. Ayah sabo di mata. Apa? Sabo ada capur dalam somor jangan kan? Pula kalau somor. Wala, engkau apa segala gua? Nah suruh campurkan. Gua capur engkau je macam. Sabo di marwa. Sabo kebetulan dol. Sabo bencana. Iya, kasih gila. Oh namanya penangis katanya. Nangis pulang. Oh nangis poya nanto ya ta. Enggak. Apa anak pulang tamanco? Bonita manto. Apa? Kuatan nangis poya nanto na iya. Apa nco? Hah? Apa nco? Tak tahu ya. Jadi ada ngerti boleh nco. Ini sepeda nak kayak kandi sekali ya. Ada apa? Hah? Ada apa? Getok. Bah, cong bak puro datang ngare pas iyon cong orang puro. Salah beri bau. Melaki minyak. Eding mau udah minyak sampai doi. Sepeda minyak Ya, merah. Marah tuli. Aya pacaran lagi. Kak. Bana mak tepak sepeda tak kena nyonok cak dia beni mobil. Ada apa, geng? Iya lu cak sepeda sih sono bok nah. Ada sepeda. Cak sono Lu bangun nak kebun serumbon ada buah nyono ke mata lah. Ban sepeda nanti Patepak. mau tepat jangan. Nak deki lagi pernah matang. Iya, berawan mira. Sabok, pakai saya dah. Sabok, tak foto lah. Ada muntakan lero Ria samurat sepeda na. Apa nak samurat? Sepeda na samurat dia. Apa nak yo bawa na yun? Apa nak yo bawa na? Boy lu iteng gua, mama si kolesterol ya bon. Kolesterol. Jadi mah ada sepeda mau di manusia. Boy dia hijit njo jalan dia. Tanya ke Jeria, mak tanya kang. Oh iya gua. Arya basta temu ada. Alang, marin dari angangar ya. Wah, udah ngolok-ngolokkan. Nggak ngolok naon. Cetang nolok ento nolok bona. Apa le? Loli mana? Hah? Loli. Dijual? Kantena oli enggak? Hah? Kantena oli. Kendali? Iya. Ganti oli kak. Hah? Ganti oli. Mau sepeda na? Saya ganti na. Kantena oli, bener kantena sepeda. Bo iya kan bo dia ganti oli kan? Mbak iya kan kantena oli. Bo iya saya ganti na ke sepeda na. Enggak tak kantena sepeda, kantena oli. Arya kopok. Bo Arya oli na bon. Iya kantena. Ganti na siguro Maria. Pokoknya kantena adalah laju. Mau Malaysia anyar bo. Iya. Ganti oli, buat tak ngerti. Dia kan lah jelas ganti. Kanon ganti oli kan mau nyet tapi buka ganti oli na. Ya enggak ganti oli Ria. Ayo ngotak ngetapo bunyi ganti oli. Ayo ngetapo. Baru naya ganti oli. Oli. Bona pucu bona. Oli kala.
walang betul. Bana ganti oli. Ganti ana. Mai ke bos laju mo so betul nama tak bahaya beli. Jadi yang kau eman betul nah. Larang kau mulai jadi ya. Wah, jadi ganti oli. Ganti ana. Payar. Ba. Marah ganti oli nang iya. kaburu. Maksud cari ganti anak. Ganti ganti Berumur jong, coba ganti aja. Kak, Hah? bilangin nang kok. Hah? Bilangin nah. Angin? Yo. Ya tekuk. Bagante marah bo. Bayantos lu. Mana kamu? Kamu. Ba ngian tos. Mari ya tekuk dia. Ganti oli. Mai kaburu kak. Bayantos doron. Saya ada saya budi. Oli nak ganti kaburu kau. Iya tahu sih nama Rena. Rena kiliran. Mau kilo dapat lambo. Boya Rena tojuk. Baru Maria. Tojuk ke bengin nom oli apa gede. Sepeda ada tak film Paudi kak. Tenang. Oli ganti Iya tenang. Kita beli sepeda. Iya. Lu Angin. angin saya ada saya budi. Tapi. Iya. Ngalaki kau dan cocok na gompa ya. Ya cecuk. Hah? Cecuk. Abang jeduk buan. Arwah gelu anu nangin nagala. Iya cecuk kau ya. Ala tuli. Oh, hari tak datang situ. Hari ya tetuk. Hari ya teku. Saya ada saya budi jong. Tapi. Hah? Tapi. Capi mana capi? Oh, rialah. Saya ada. Iya. Kina. Hari ya tiar lah. Siapa bisa? Bola tiar ya lah. Kang Tina. Wah, mun letuk. Bedoi. Wah, Tina. robot deh janjong. Apanya? Betul na beremangin na. Bedoi yang gue balas tekangin nah. Oh iya tak? Iya. Tepak kan? Iya tepak. Iya tepak. Di mama boda angin neban ni buntuk plastik. Bedeki mun kipang kok. Boremah. Oh iya sempenan tak? Penan. Mun tepai yoyong deki nyaman na bo. Di mama tak ada ban angin dai buntuk. Tak ada ban angin dai buntuk. Tak ada buntuk. Deki ngomong tak ada angin nasi dona boleh. Mun bensin ngolah di mah mun tak ada. Tepak nah. Iya tak? Lagi balas tek tulis. Ada kala plastik bandol. Iya. Wirawan dia. Memarang oli kaburu. Bayar lu dong situng. Undangan Ria. Lu marah. Semenap Rauli tak ada ion. Batu li balas tek ngomong. Anto dong tong ya dari sini ya kado. Ya, kiliran mai cian. Kiyon. Odi. Bajar. Lo, bajar beremah. Bajar. Alah, bajar beremah lah. Bukan lah Odi. Senior mau di siapa? Bukan gelo mati. Bah, senior mau di siapa? Maksud tuan. Kok benih minta bau di Eki? Pacelen naki. Bukan gelo mati deh kan Rodin. Tapi benih suruh bau di. Beremah maring bodi sepeda mati Pak Rodin. Dileyodi pada disuruh jalan. Benih suruh bau di. Suruh pacelen naki. Engkau lempol lah macelen sepeda Ria. Oh iya tak? Ayo kyo kan majoyon sepeda. Iya. Ayo kaso payeng soyo pajoyon kabona. Ini siapa je dah jolo. Maksud coba Andri ya sepeda apa gelo? Kan gelo re mati. Mate. Bisa Rodin. Suruh pacelen benih suruh bau di. Kan Ponodi. Iya tapi Odi. Engkau tak nyuruh mau di. Nyoro macelen, engkau lempo macelen sampai dari lah kak. Iya ko. Saya kan. Oli tak main. Kena Ciyon nanti. Beremah ya mak pas kakapi. Beremah si Oli si mati si bebek. Aduh.